Idir an séalláidéag is an teachtúláidéag mína Bealtaine 2008, Harla comhdhála idirnáisiúnta na Ghaeilge, fís Ghaeilge Mheiriceá a bhí fí scá glór na Néal, chun an ceart na Ghaeilge agus roinnt mhór eagraíochtaí eile. Bhí fáilte ifigúil de híine in ifigií na consulachta in Nua-Eabhrac. Rinneadh cúpla óráid agus rinneadh ceol agus bhí anna ihe gin a chur aithne ar a chéile agus ag seoladh tús na comhdhála. Tá scéalta leithins agan lena chéile. Muide an éireann agus pobal na Ghaeilge thar leathan. Maar dat mooi dan veel weg de mijn Nua-Eabhrac, dus een consulate in Nua-Eabhrac, dus dat kan waar de brand dan dat is our consul als ook de waar oogsten genoten dingen doen. Die daar ook als we vergeten hebben morgen around, dit wordt ook een kleintje mooi verzoeken. We hebben gesproken de session die sport worden naar play at the best job of fihaal in de Ghaeilge. Maar Carolina behellen is Kedore aan de andere shop in de job. Kedore een over in te vertellen de Duitse vertical pressures keer bij de Rus. Een over het al internationale fihaal. En is Kedore de splokken naar de plannen dat tapt naar binnen te doen rolling. An seachtaláidéag Bealtaine agus comhdháil fís Ghaeilge Mheiriceá tá ar siúl anseo i gceart na Nua-Eabhrac inniu. Bhí fáilte gin a réir rud eile ar siúl amach ach an chud is mó de tá sé ar siúl inniu. Tá sé go amach ar maidin agus táiméid gáil don comhdháil agus sean na daoine a chur gach rud in agar. Agus sean iontacht deas atá ann agus bé lá brád in tam cinnte. Especially if you're going down, can't see going around, and it's for a quarter of the day, they can go about job. Her camera oil, coming for a Ghaeilge, the Irish Centre, coming to Bealtaine for Canada, and the Dutch in the Ghaeilge, for a quarter of the day, for some of the international job. Tá sé an táhacht ar fad. Tá sé an táhacht mar chuid de policy réaltas na héile na bhéine chuirtan cín mar hanga beo. Agus dóid lomsa mar bhéadóir agus mar ifigachtas mar haidóir chuid na héile sa tír seo. Bhfuil ról an táhacht an láirna ag an diaspora mar thugmid ar bhag pobl na héile agus Bealtaine agus men de Ghaeilge in Canada in chuirtan cín na tanga ar fud a dain. Is dóid bhfuil chuid de féin ringing agus nás ar a tanga de bra ar an innovation atá go tanga. Míleach mí as a capla chéile bhfuil ceisní tábhacht ar seo lé. Tréithní na mórna Nua-Eabhrac agus go Eagrachaile comhdhála arís, limseas capla fadaní agus banna gealtainebh an deir seachtaine agus banna gealtainebh as an obair taisiúil agad. Mar sin fógail hilbeog an comhdhála rosta. Maar Ghana power van de Ghaeilge visa Eorgo was pinopty de der shop for agro. As round Tornado Mahi and Kino partly of the transatlantic. Compare Tortby, as compared to Tortby reach on the map just to bring our rowing. Maar don't be rare, they can upside to consulate. It's Kellory in photo show Harayno Dada. Kellory number is our data and show Bertha Hui, the cave being on those. Number is your law that Kiloher. Agus Kellory ar na planan atá na bhaintach agus sprúchan atá bhaintach sa bhéad roing. There